Tariki 10 Mata umwaka w'1912 nibwo ubwato bw'akataraboneka bwari bubayeho mu mateka y'isi bwahagurukaga i Southampton mu Bwongereza bwerekeza New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ntibwabashije gusoza urugendo kuko mu bantu basaga 2,200 bari bari muri ubu bwato bose bari bafite icyizere cy'uko bagerayo amahoro. Ariko kuri wa 15 Mata byaje kuba ibindi ubwo barohanaga mu majyaruguru y'inyanja ya Atlantique. Ibyari ibyishimo bivamo amarira n'induru z'intabaza ubwo abasaga 500 basiga mu buzima mu mpanuka ya mbere y'ubwato yabaye mu mateka y'isi. Nitwa Charles Gayigana, dore nka mu mateka ya Titanic. RMS Titanic bwari ubwato bw'igitangaza bwubakiye gutwara abantu mu ngendo zo mu mazi, bukaba bwari ubw'Ubwongereza. Ijambo Titanic ryahawe ubwato rikaba rikomoka ku kirimi cy'Ikigiriki, rikaba risobanura ikintu kinini cyane. Ubu bwato bwubakiye mu gace ka Belfast ho muri Ireland mu Bwongereza, bukaba bwari ubwato bwa kabiri muri butatu bwa mbere bunini bwariho ku isi icyo gihe, aho ubwato bwa mbere bwari ubwato bwitwa Olympic, naho ubwa kabiri bukaba bwari Titanic, ubwa gatatu bukaba bwari Britannic. Bukaba bwari ubw'ikigo gikora ingendo zo mu mazi cy'Ubwongereza kizwi nka White Star Line. Iki kigo kikaba cyari gifite ibibazo byo guhangana n'ibindi bigo nka Conrad, Hamburg America na Manchester Yard. Cyashatse uburyo cyakomeza kuzamuka imbere mu bijyanye no gutwara abagenzi mu mazi, maze bashakisha uburyo bakora ubwato bwa mbere bunini ndetse bw'akataraboneka. Aha hari mu myaka y'1890, aho iki kigo cyari gifite ubwato bwitwaga Titanic na Majestic, maze bakora undi mushinga wo kubaka ubundi bwato bubiri aribwo Olympic na Titanic. Ubu bwato uko ari bubiri bwubatswe n'ikigo cya Harland and Wolff kizwiho kubaka ubwato. Iyi mirimo yo kubaka ubu bwato bubiri yibanze cyane kuri Olympic kurusha Titanic, aho tariki 29 Nyakanga mu 1908 iki kigo cy'ubwubatsi cy'amato cyari gifite iki kiraka cyo kubaka aya mato abiri cyashyikirije ubuyobozi bwa White Star Line igishushanyo mbonera cya Olympic, maze baracyemera imirimo itangira. Ubu bwato bwa Olympic bwaje kuzura butarahabwa izina, babwise number 400 bisobanura nomero 800. Nyuma baje gutangira kubaka Titanic imaze kuzura bayihaye izina rya number 401 bisobanura nomero 401. Imirimo yo kubaka ubu bwato bwa Titanic yari ikomeye cyane kuko yabayemo impanuka nyinshi, dore ko mu bakozi basaga 15,000 bakoraga muri iyi mirimo benshi bahuraga n'impanuka kandi nta bwirinzi bukomeye bari bafite icyo gihe, aho imirimo ikomeye myinshi yakorwaga nta bwirinzi buhagije bafite nk'ingofero zo kubarinda. Mu gihe cy'ibakwa rya Titanic abakozi bagera kuri 246 barakomeretse, 28 muri bo bahavanye imvune zikomeye ku buryo byabaviriyemo ubumuga bukomeye, naho abantu 9 bo bahasize ubuzima. Ubwato bwa Titanic bwashyizwe ahagaragara tariki 31 Gicurasi mu 1911 ku isaha ya 6:15 z'amanywa, ahari abantu basaga 100,000 bari baje kureba ubu bwato bw'igitangaza. Nubwo ubwato bwa Titanic bwakozwe hagendeye ku gishushanyo cy'impanga yabwo Olympic, hari impinduka zagiye zikorwaho mu rwego rwo kubugira igitangaza kurusha ubwato bwa Olympic. Tariki 10 Mata nibwo ubu bwato bwahagurutse i Southampton mu Bwongereza bwerekeza i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bukaba bwari burimo abantu b'ingeri zose, ariko by'umwihariko hakaba harimo abantu b'abakire bari bagiye kwinezeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu bwato bwahagurutse burimo abantu bagera ku 2,202, harimo abakozi babwo bagera kuri 885 n'abagenzi 1,317. Bukaba bwari buyobowe na Captain Edward Smith nawe waguye muri iyi mpanuka. 66% by'abari muri ubu bwato bari igitsina gabo. Bukaba bwari buteganyije gusoza urugendo rwabwo nyuma y'iminsi 10 yose, ubwo ni ku itariki 20 z'ukwezi kwa kane mu 1912. Buri mu nyanja rwagati y'amajyaruguru ya Atlantique bwaje kugonga ibuye rinini cyane, hari ku isaha ya 5:40 z'ijoro. Ubwo wacungiraga ubwato icyerekezo, Frederick Fleet yabonaga ibuye rinini imbere hafi neza y'ubwato, agerageza kumenyesha abatwaye ubwato guhindura umuvuduko n'icyerekezo, ariko igihe cyari cyarenze. Bumaze gusekurira icyo kibuye kinini, bwahise butangira kurohama buhereye ku gice cy'inyuma. Abari baburimo batangiye kugwa mu mazi, nayo yari amaze kugera kuri °C 2 munsi ya zero muri ako gace, aho umuntu atarenze iminota 15 agihumeka. Birumvikana abantu batangiye kwicwa n'ubukonje bwinshi. Ubwato bwa California nibwo bwahagobotse maze bukizaho 710. Abandi bose bahasiga ubuzima bugera ku 500. Mu mwaka w'1997 umwanditsi akaba n'umuyobozi wa filimi
w'umunyamerika James Cameron yashyize hanze filimi ivuga kuri iyi mpanuka. Iyi filimi ikaba iri ku mwanya wa kabiri muri filimi zinjije amafaranga menshi cyane ku isi, aho kugeza ubu imaze kwinjiza miliyaridi 2,100,000,000 z'amadolari y'abanyamerika. Iyi filimi nubwo ivuga kuri iyi mpanuka, yongeyemo inkuru y'urukundo rwa Jack na Rose nk'aho aribo bateye impanuka. Ubwo wacungiraga icyerekezo, Frederick Fleet yabarangariraga barimo gusomana, akibagirwa akazi yari yahawe ko gucungwa ubu bwato, hanyuma bukaza gukora impanuka yahitanye abantu bagera ku 500,000. Ngayo amwe mu mateka ya RMC Titanic twagarutse muri kino cyegeranyo. Mbashimiye kuba mwamaye umwanya wanyu mukantega amatwi. Njye nitwa Charles Gahigana.